Faatala fatu talafola Radio Samoa le tai au le nei fo ia solulu malo le soifua manuia lo maia o tala o le tai au. E le i tau fio fio fesili tu usasa o le Auckland Council ma le pulesili o lana wafi au kilani faatatau i le tuwai ona kilia o vaala o loa. O le wafi au kilani e sau i lalo pulenga le council ma o le asona nafi le anafa ia se fono tanga ma tu fesili ai le council le faatuwai o na nga i mai totono o le wafi au kilani o vaala o loa. O loo whaupeupea i le hauraki kaf e whaatalia i le taimi e mawhai e o nanga i mai tono o le wafu. Tu fantasia talo le tai au, to e lima vaala o loa mai le se fulutasi sa i le whaiunga le vai aso talu ai. Ma o nei waa e o atu i le valu aso e whaatalitali ai mo se avanoa, whaatu ama whai o nanga i mai e taula makilia i le wafu i au kilani. Fesilingia le pole nuu Phil Koff, le pole sili ia Tony Gibson, Pena o le kōwiti lea ua a fiei ngā luenga masane le wafi au kilani. Pe a whaatusa le tausanga tāluai o le aso no ese isenga. Tāli le pule sili, wapa u le whai numero containers e kilia i le aso. Whaatusa le tausanga tāluai. Peitai, e ui e lai ti le whai numero wa ala o loa kilia. Ai ona ua tete leuta, ma ua a vea matulanga ua a fia i male o whai ngā luenga. E se mai le whaatuai na kilia o wa ala o loa le wafi au kilani. Tau tino fo le pule sili, o lo iai tu o whaale tonu ai le wafu le tau singa o le saunga le mu, lea ua a fiei soifua nisi i tau sanga i le imamau atu. O le veso nei lea ua whaupopoi fo isi tanta whai ngā luenga le wafi au kilani e fesosoani i le tau kilia ina o wa ala o loa. E le o yeise fuafuanga le malo e whai ese no fuanga wha apito e wha anofo e se ai tangata whai ngā luenga wha avaitaimi mai le Pasifika. O le o ngā tutono o le masina fau lea o le atau nu umai e le tūsama le lua afe tangata whai ngā luenga e o mai e piki mana fofola atu le talo sanga e wha o ngā se no fuanga wha apito e wha anofo e se ai latu nei mai le Pasifika i Hastings. Mana langolango ina fo e le DHB lea manatu sa wai tua mal wha mtalanga. O le ato a te lei tangata Pasifika e mawhai ona no nofo ai. O le isi vaenga o le talo sanga le nei o tā uai. O tangata whai ngā luenga wha avaitaimi mai le Pasifika. O le toatelo i lātou e le o iaini cases wa wha amonia mo le COVID i atu nu o malanga mai ai. Ma o lo o mawhai lava o na no nofo wha atasi i Hawke's Bay. Tāle le Minister Immigration, Grace Whaafoi, e le o talia ina le malo lea talo sanga, ma e whainga tātele o na wa ai ma pūlea no fuanga i wha anofo e se ai tangata. I le taimi nei o no fuanga umolo o wha anofo e se i lātou mai whafo o lo i lalo wa ainga ma pūlenga le malo. O lea o saule i oenga ma le malo e wha atangai le lua whi tangata Pasifika, e o mai mo ngā luenga wha avaitaimi i New Zealand e ui, o lo tapuni fe malanga inga wha avau malo. Ma o se tasile neo tu ungana tu ina mai, ta tau ona tutongi e pūlenga o wha atoanga o lo au mai atangata whai ngā luenga no fuanga e wha anofo e se ai. Ua polo misi le taita e le National Judith Collins o le paia inga le nei o le a le so o nā ngai ai e le National le malo i le tele o mata upu. Sa uni taita ia Collins malana vaenga wha i loa ia New Zealand le National Fou. O ana saunoanga nei le fesilingi ai e tu sitala le mai asa wai o le palota i le vao le National ma le Labour a tili alu i lunga le whai numero tangata i langolangoina le Labour 5% na o le 2.5% le National. Whainga wha palota fo i nei a le One News Comma Brunton a mata aluane ai i lunga le ingo le sui whai pule fo ia Christopher Luxon o i o se tasi e mana na o tangata e vea mpale mia le ana ia maua le 2% ai 2% Collins. E le i fia talia e Collins fesili wha atatau i le a mata sau i lunga o Luxon ma se tasi o sui o lana vaenga e ono pale mia. Ai tala le Herald wha alia e Luxon o Collins o se taita i le lei, ma o lo iai lava lona tali tonunga e ngā lue i lalo o lana taita inga. Ua le fia la au whai pisinisi meleni a tonga i le leo o na sau o la lato uta meleni na wha moe mo New Zealand. O lea wha ato e maua le pē mita wha avaitaimi e wha atanga i ona toe au mai meleni mai tonga i tono New Zealand. Pei ona wha ilo mai le vai aso tālu ai. Peitai, ua whiu tangata whai pisinisi la i te o lo sapa la ina meleni i tonga e tatali loli al kampania ki li vai meleni le wafu i tonga tapu le i aluane. Reporter leite o New Zealand, tau mawhai lato ne sa ili se fesosoani me le ministau wha atoanga peitai sa whiangai manisi o na tiu te wha akapeneta ma le palemia. O le le fia le toatele, o lea wha ato e maua le whaitutoa, e tatala ato e New Zealand to e au mai ai meleni, a o lea fo e fōlinga mai wa le se fesosoani ale malo. Na uma le aso to na i o tatali ma sa ili solo se fesosoani ale malo mo nei tangata whai wha atoanga meleni. Ma i le leo se tali na i o i lava ina tu ua i le vaala o loa tonga mo New Zealand e le isau ma seuta.
Se fulu container meleni wa toe tau mawhai nei e whaatau I maketi ma tawhaala, ma ele o iloa lava po le ale mafuanga na laiona le tau nuu le piki no container meleni na whaamoe moe awina mai New Zealand. Whai watu I tala mai atu nuu mamau, iwa se fulu tau sanga le matua o se tina, o ia fo I leo leo lua I tangata I le United Kingdom, o tui le tui o le COVID. Margaret Keenan, iwa sfultasi tau sanga le vai aso fau le matua o lona soifua, o ia o le ulua I tangata I le UK, wa tui pui pui o le Pfizer and BioNTech, lea o le a mata whaonga ina I vai aso asau, I lea vaengo Europa. E o atu I le whamiliona I lātou lo I le lisi whaatalitali mo le tui le nei, e whaia ele I umal masina le nei o te sema, ele o whaamalo sia tuinga o le COVID, ma e o atu I le whase fulu miliona tui pui pui mo le UK, ma e mai lea o whainga e na o le whamiliona lea o le a maua le tausanga nei, a o le isi vaenga e totoe, whaato a maua uma I le tausanga fou. Talanala Radio Samoa, manuia le nei asolulu.